تماشاوان عزیز لآمده دست بید که ایرو مجارمه لسر چما دمکو هل بجارتن دست بید کن اول پیجنا یکی تیه پیجنا اتفاقا پیجنا هف گرتنه چید به عنیا بحثا عنیا کردی تکرن لیدن ریفت تالیه هر تشت قلبه و کردکی دی چلویالی کردکی دی چلویالی عنی بلاف دبن که محمود جه پارتیا سعادته جبور چطور پیش رونشتی هم تا جگونده سیدای جگر خونی تش کرجوسش حساري كرجوسي إلا ذيك المحل شوفر محل يرونين يعني قرق وردن قلتنا ورايا بلي بيرو كمان هي بيرو كمان ورايا جبر كرجوسي اللي بيش رونشتيه بلي كيكي من فرات كواز بجم كيكي فرات او جي خلكي باجاري آمده او جي دنگ ديركي هدفه بريار خدايا كو ديد 24 حزيرانه ده دنگ خواب ده هدفه ما مصطفى صف قهرمان جهاك پاره پارتیا مافو آزادیان حق پار پیش پارتیان پنج قولی که جغرات گوتن گشت بونه هف عنیه که آوا کربون دوورا چونه با هدف جبو که به هدف راه هندک گفتگوه بکن سر ریکفتنه که دا عنیه کردی دا به هدف را اتفاقه که بکن هر صاحدا پارجی زیارت کربون بس پشتی و اتفاق پیک ناد بون لی حق پار قد خوا نزف اتفاق نکر هر چند هدف بچونده که بلند وەکو دنۆڤێشانده دا پەروین بولدان هەر سەرۆکە هەدەپێژێ هەبوو سەردان هاک پارێ کرد لێ هاک پارێ دیساژی دناو ئیتیفاقا پێنج قۆلی داجی نەگرت و نەخواست کو بە هەدەپێرە ئیتیفاقی بکرد دەسەریدا ئەس ji کێک وازف قەهرەمان بپرسم کورد دە هەلبژارتناندا نکارن عنیەکی هەف بەش ئاوا بکن چ دبێژی ئەز بەنی Tu helbijartin ki bu bir ittifak medar baskı ve biraz gengeşe ne kırvetine. bəli Li hatne daviya meselede ezibirjim ya ideolojik ya berjemendiye şahsi ya berjemendiye partiye bir sebebi ve yakahane. Evci gredayı siyaset medru raşebire kurdane. Bana hani jihevra tolerans nişan nadın herkes de bir es. Jibervici tıfakın ben ulan çenab. باشە فەرات هەموو کوردن کو دەنگ دەدنە ڕای دەدنە هەدەپێ لێ هەدەپە بدەفاعەت دەبێژە ئەس پارتیا تورکیای مە ئەس نەتەنێ پارتیا کوردانم تو وەک دەنگ دێرەکی هەدەپێ vê مەسەلە چەوە دنرخینی HDP partiya gelan yani İro dengi HDP teni bi Kurdistan'ı nenik yani İro li metropole Batiyeci gel dengi kurdun HDP yani eğer یه متروپولان یه لمتروپولان ji deng didin HDP kurdin Didin HDP yani İro em bibêjin va dengi digrin mesela sosyalist mesela va kesan jî dengê xwe din HDP yani îro wê çaxa em mêze dikin mesela namzetê HDP'nin Türk hene, Alevi hene, Kürt hene, Arap hene, Laz hene yani herkesi kabul kiriyor HDP. İca îro mesela Türkiye eğer tu siyaset dikise tu teni ne karı bir ez teni partiya kurdam. سیدا تو کردکی کو تو دنگی خود دی سعادتی پارتیا سعادتی بله تو چما دنگی خوانا دی هدف سیدا çava çivik perki bitene nafri gerek de para çivik abim parti amacı maddi ve manevi yani maddiyatçı lazıma aşitici lazıma de berbe ki maneviyat lazıma ki bu kes haksızlığı kesin neki معنویات ده هدف داتنه چه بقی maneviyat da HDP'de ama ama beyanname da özellikle evvaya چما دنگی خوانا دی رفیق قراقوچ حق پاری رفیق قراقوچ دنگی خوانا دیما چما وی سوالی گرم شو يمكن جمت پیشتن من سوالش بینم کنه چما عجبا نادی از عوض تبکم دورا کومیدی از جیجی بکم yani رفیق قراقوچ خدای بخیر بگرینیم بشن باشه برز قهرمان Efendim. Kerem ke. Ez biyadı bir. Ji Kurdara statü duhazın nakvaz. Ha ya özellikti ve otonomiydi ve ha federasyon ve ha serkadet ve. Çünkü Kürt millet iken. Evi milleti hani hakkı vi heye ku hub ho idare biken. Yani ve Türk'a ne işte biremene. Kur'an biraninin neyini. Em çi biranı? Em biranın her tişteme biratiye gelen payı biken.
kek vasıf. بله Ez dibêjim qeydê Ferhat li van gotinê te îtiraz ke. برو که Ji ber ku خودکردم. partiya dengê xwe didiye li hemberê van gotinê te ne. Ferhat û rast e ya me? HDP 2015 şunda derketin yani serxwebûna xwe eşkere kir. Derketin bütün işaretiyarê wîna derketin taxa û serxwebûna xwe jî eşkere kirin. Gotin em serxwebûnê dixwazin. Yani û ji wê çaxê şunda hêrişa devleta Türk yani devleta hükümeta AKP li ser şaredarî DBP we wî zanin. Yani vê pêvajoya da lazım e hak parêjî bata alîkarî bida HDP. Yani yani Kürt ana em giş Kurdin se em ya lazım em ji hak parê dixwazin. Yani çima natin mesela ez nirêve berim ez nizanim. Lêbelê kabira hevalê me bibêjin çima natin cem hev. که فرات سیاست راست گریدای başka kavata nebe. Ha yani tu dibêjî HDP Yani گریدای gerêdayê qwetê dine هه mesela mebesta te çi ye? evet az bu ve baver be Zêde naxwazî eşkere bikî yan tenê ne az navazım eşkele bikim baş e? daha çetire. Ferhat çi yani dibêje? yani ez dixwazim eşkere yani ka HDP dibinê baskê kedet kev siyasetê. HDP îro partî ki mezin îro em bibêjin mesela Türk tê nava dixwazin di nava HDP de siyaset bikin. Kekî vasıf. Belê. Niha HDP 17 sala her diçe dengê xwe zêdetir dike. Belê. Her diçe qweta xwe û hêza xwe zêdetir dike di nav civatê da. Belê. Ya ev tiştê ku dibînin qey xelq nabîne. Yani çima xelq li hember her tiştê dîsa HDP hilbijêre dîsa dibe HDP. Keku Yani xelq xelet e. halk xalete ne az bir bikarim. Halk serokatiye edinir. Halk kuvvet edinir. Kayku ezanım. Belî. Xurtbuna HDP ne van parti sazdi ku ana de legalite düşkule. Deser huna gele Kürt kuvvet digre. Ha Ferhat. Yani Huna ya gele Kürt. ev Xurtemin yani canı ev- xudedim. evî zimanê ji AKP re xizmet dike. Ez ya bibêjim yani îro tu Kürtek nikare bibêjî ki HDP li ser xûnê xwe ava dike evana ji tiştek pir şaşin yani bi rastî jî ez kekê wasif jî va tişta dibêjî yani ez ji xwe re hema ez ê bibêjim çi bi rastî jî ez nizanim ez bibêjim. Yani HDP îro tu bibêjî ser xûna Kürt xwe ava dike ev tiştek pir şaşin. Ka kekê wasif partiya wî derketî ji hemberî ve çi dek ji çapemenê çi gotine. Mesela min dixwaz Her demdema ku bixwazin dengê xwe gewz bikin, zêde bikin, bi îxanetê têne tawanbar kirin. Tu ji vê re çi dibêjî Ferhat? Mesela yani di roberê mitingek ava bû li Amedê bih set hezaran kes tevlê mitingê bû. Mesela min dixwest ki Haq Par bibêjî ya wele ez ê derkevim li Basînê ez ê bibêjim îro şûnde ez ê bi HDP re rêderim. Yani min vîya dixwest. Yani son ez Kurdim, ez Kurdistanî me. Keko. Bavarım tu Kürdistan'ı. Ecim bavarım. Le Beşengit'te siyaset ka ters dajum. Ya evê talimatê evî zimanê xwe terk bikin. Yani ev zimanek rast nene. Keko. Mesela ya zimanê AKP'yê yani seba eger Kürt eywerê cîkî gerî mera lazım e ji daxwazê xwe derbas bikin. Mera tişta yani Mebesta te çi ye? yani fikra min ez yani nêzîkabûna min ev e. Yani ez dibêjim mesela hatin cemhev lêbelê bi HDP re natin cemhev. Lêbelê vana ji HDP re çi xwest HDP çi got na. Çi ji wan re got. Mesela ew e. Ez biz bir xurabînim. Yani ez nizanim di navbera wan de çi derbas Ferhat, bû Kek ama vasıf yek bi yek cümlekî tu dikare Ferhat. dersiva xwe bidî. Vakta ku Karasu derket go ev tiş nave çi tifakı çi evke birabin me destek Ha. Jüveri jivana devederi geri fatın. Baş. mesela ez bibêjim Ferhat yek cümlekî Yek zaman cümlekî nemo, bêjin, zaman nemo. îro hûn herin hûn bibêjin ji HDP re bibêjin tamam em Partiyê Kurdistanî û Hüdapar jî bi me re hûn ê bi me re yani em bibêjin çawa tifaqek çêkin lê belê
tabanı HDP û Hüdaparî nayên cebe. HDP nikave ji tabanê xwe re bibêje. بله وصا خويا دي اگر سر في مسألة هناك راوست ام دسا فيلم بيدنا سري والحاصل ام لفرجي نابونا ياك يعني دنا بالسيارة داجي ام نابونا ياك تما شبان عزيز دما ما نما لا آمده لفر بداوي هات سپاس جوي ماموستا محمود سپاس جوي ماموستا فرات وسپاس جوي ماموستا واصف قهرمان ام هاتنا داوية برنامه خواه هر وصا دي الصبح جي لتركيا ولباكوري كردستاني هل بجارتنكي جلكي جرينج هبه او جي هل بجارتني 24 حزيرانه انجام چت بلا ببا صاغي وسلامتي وآشتي وبراتي وآرامي هيفيا ما كوارا ولاتي ما جبوي ملتي ما راستيانا ام دفردا بنايك Em باشا خاطري Serçava.